Nṋe ndi pfi Tsikomal, muimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vha thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belrun News. Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha ri u ḽa nḓirivhe ḓuvha na ḓuvha zwi nga thusa u tsireledza lukanda kha u swa nga ḓuvha. Vha khou amba izwi nga murahu ha musi vho ita tsenguluso ya dzi dzhini kha vhathu vha 29 vho tou ḓinekedzaho u vha tshipiḓa tsha ngudo. U ya nga vhorasaintsi, mbuyelo dza u ḽa nḓirivhe kha mutakalo wa lukanda dzi nga vha dzo angalala. Bambiri, inter and intra-individual variation of gene expression in human skin following grape consumption and exposure to ultraviolet irradiation yo gandiswa kha dzhenala ya ACS Nutrition Science. Ngudo ntswa yo wana uri vhathu vha vhubvaḓuvha ha Afrika vho vha vha tshi zwima u rea khovhe na u lisa zwifuwo zwavho nga tshifhinga tshithihi lwa miṅwaha i fhiraho tshigidi. Maitele aya a nga vha u thusa avho vhathu uri vha ḓowele kilima ine ya khou shanduka. Vhasedzulusi vho shumisa data ya masalela a vhathu vha ḓana 19 vhe vha tshila kha ḽa Kenya na Tanzania vhukati ha miṅwaha ya maḓana 2 na zwigidi zwa ṱahe na maḓana 5 yo fhelaho. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga Yunivesithi ya British Columbia yo anḓadzwa kha dzhenala ya Proceedings of the National Academy of Sciences. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri pfulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrun Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrun Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrun Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrun Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.